Ner malaka nyam biya kamal ka Nur Online TV channel anda mandu ni chan kwasnyak anong ya rwache men jo ban lingwas me ban rwache ka kwi Dr. Riek Machar kamandana shalat ka kwi de kam de kene kirma yadit no mi jira me jidit ka Nur Online TV channel gore jenwo de lera me de jenwa kana se ko kien ko de kula shop kanetin ko kien content no jeno de kan lera me de kan ling bana jome bana jaling kamandan en le rode kenyam anda manduni chang kosnyak an wala chang ka jandang ro de ko pay baro ron kin jandang ro de dich no jo bana lingwa me rojan chanu ke kwi Dr. Riek Machar kene kirma yadi te jandana gorno de nyaka yekel gwasmene please nyaka kaniri ko kien ko de rwandi ti de kan kula chu gwasne tin gor kon ngan de ka woten take a job mashallah da jiya Africa Union ka kwi kirma yadit kana Dr. Riek Machar ka lere shalat gwasa me men gorno bakulo nywaga yekel kwi kirma yadit shalat no kirma yadit jen cha jen ko dere Dr. Riek Machar dere jelun take a job mashallat gwasa me shalat no gorga jen o de kirma yadit dere Dr. Riek Machar dere jelun no take a condition me sha kullara no sha kam kirma yadit ko de kirmi yadi dara jalat ko mu we jallo kono we Dr. Riek Machar we jalloñ te ka me beto ka jawdana chalat gwasame mo gorno beje nywaga yekel bani re ler kana mene no kirmi yadi ka ci kon nan tam ka ko gonda tan wan ana la roje no be Dr. Riek Machar be jalloñ no ni siang la ji Africa Union la ka jogo no be Dr. Riek Machar be jalloñ be lat ne konti la ji European Union jogo international community no ne dialati la roje ka ke organization titine anyong la roje boke society activist ke ne konti la roje ku mal kare wika so Sudan no mal benong ci so Sudan te nyoglo re kor te dialato la kirmi yadi la kala de antama che togo no nyinga diala kon la la de tela to muritin no shinati ka ngwa katin kon latke kir so antama che te ka jom sha nyogo malatke kanetin konti la organization tin chingwa ka do badan la kirmi yadit la roja la de je kache je bola slet ke je chaju guj netin kon tin la ji Africa Union no michi kirmi yadit no she gorno ba mal be jenong ngomi la option en tama she kana gorno bi kan te kam bi kana lat no ka do badan and they can kir ma yadit de kana jako ba mal be jenok ki be Dr. Machar be je de luñ no ka jawo shalat gwasa me kwala gurno bialing shalat nene engo michi kirma yadit che Dr. Riek Machar che jebulun ka jawo rana shalat wonene ba kirma yadit ba ji sanction kirma yadit charge bunno go jen ba participate ka Africa Union ko ngayene la Africa Union la kan te ka dolon wan ka do badan de Africa dere woni am ke je chagu jeno ko kujamo baje dil ngok ke baje sanction ko cha bia part of Africa Union kana organization ko kienen content kwa male la kalat ke ko temo ko run tungwan lakin mi yadi la ka la ja kaje belar no ba mal be jenong belar no na kamal and all those things and yal chikume nitin content lat kamal chikangwa ke kirmi yadit ajen mu beken ka conclusion temo en wonena ngweno di ba kirma yadit ba jawuj ba jawuj kakan pardon to ki kakan bonten content charen realeka ko mi rami mala kai ne kach ko international community ko je kai kach kache je gorno ba mal be jenong ngum de te ka je ki de ngut ka je ala part of this organization ka jodan chalat ka je ngono jen ba je dil wuj ka kumenten kon tin te pin Africa ken wi dial ko kenten gorga jeno de mal dere tin rewi ka so Sudan kiri wini dial ka Africa but ken en mon Ramadan en logmal ki yermal en de mal dere ben re wich ka so Sudan kelio jen wudu shal ka me kirma yadi so chine tun wan chikan wang no ko kujamo ta gwinje no point en kir ba dil kam no je chong chebe participate ka kume ni diaten konti la mala jala de ka Africa ko enementama me pen kirma yadit ko be Dr. Machar be je dilunya lengu agenda na diena kaje
ko ni siang tin dial kon latke ko binedial ba ka pare wo ka so Sudan batte kenen tama en go shikir ma yadit che mandana chalad no dere Dr. Machar dere je dilun che goro ledeje so china chungwan ko chi Africa Union chicken nyuro no ngwano ba kume dung South Sudan baje dil tagrar ki baje gagrar kamaltin dial konte latke cha jomo cha jalat ngai kona gwa en go nene ala Misha South Sudan charge fail ke chaken lo chelong with la part of Africa Union no kangai kono no en Africa Union gen Pan-African unity mu wa je wuch nyo the gen ba all the funding be ke European Union ala fan ke euro kon la je ke ko ngai kono no kumene sha ga lok bang te euro la won ke European Union te euro la won ke United Nation te euro la won ke USA no kene western one so men talk tin janan ba kir mayadit ba je wiketin dialen kontin la benefits nitin kontin ngon ke rei wika so Sudan so ne me jake kume so Sudan ko betererika ko mo wa fan waje ge tere yoto ngon ke chaka kam nitin kontin la ji so Sudan benad bi ke chuch ko de diala tem let ka ngane let ka ji Africa Union let ka ji European Union let ka ji USA kene diala konti la yola ka tukwe mukir mu kene che Dr. Machar che jalun ka jawda na shalat bu ponya kir me yadit bu chutel power and wenamo ba power ke dial ba ko chu ke je cha je bul lok ka tin kon la lok ke country be all the fun yor kon la won ke ba ko chu wuch ti kir me yadit che bul survive ka ta dan gwi ki jen wo de so Sudan der nyam ko je name riek misha laren wo bitwok mu wete che Dr. Machar che jelun ci gamandana ngai kona kir me yadit chana jenen wo chetene ka fadi shop ka bakel ke baro on tama te kor ke kume spelayo gwan menaga nuretin no ka jeno pes diale kone sha kameno dere power dere exercise ka lwang na medane cha gujen wo dere lalet ci kir me yadit che kana lo tele michel lwang no so ko kuje mo men chituo ko che telwang kana kume spelayo kana jele George kana nuarba kana kala dak door che me guje che dang na nasre karwade chengna men ko wite ko ken gor yen go dere ka dak bat kir me yadi che tedi che boy tel michel lwang kala ne kir ajem nen yen tem ko ajele pressure no muwe kan shi Dr. Machar chi je yen chi je luny ko this is the demand right now ko peace process right we ka so Sudan chala den wo baje the sanction tele fund to ben che yo la kam go so Sudan any aid humanitarian ke le baje cut off no na me agenda en chejek katadan en we jeno bukum so Sudan beta mal kaje so right now kir me yadi boko respond ami ba mal be jenok be peace be jenok lo gor jeno ba peace baje biol again alo bu so Sudan beta ke unity ke beta kamal reide up to kir me yadi den tama jome jenana gode nywa yekel chuje pro jeno bi channel bi support bi at kamal ban nyo jekele rodien bye bye